Halbuki bizim bu Simurg Azərbaycan mədəniyyət Я прошу assosiasiyamız тишину, да, организуйте. Qapını Simurg çökün. Azərbaycan mədəniyyət assosiasiyamız уже 35 ildir fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda ilk qeyri-hökumət təşkilatıdır. Hətta o qeyri-hökumət də deyil, o ictimai təşkilatdır. O cürə yaranıb. O QHT sonradan yaranıb, sonra bizi də salıblar o çərçivəyə. Problem onda deyil. Əsas bizim məqsədimiz nədir? Azərbaycan xalqının ruhi mədəniyyətinə xidmət etmək. Bax, görürsünüz, bu kitabı mənə Mədəniyyət Nazirliyi söz verib ki, mən tərcümə eləyəcəklər Azərbaycan dilini. Məndən heç kim inciməsin. Mən Sovet dövrünün adamıyam, mənim yaşım çoxdur. Bizdə dövlət dili Rus dili idi. Mənim bütün yazılarım gedir Rusça. Mən Azərbaycanca həm yaza bilirəm, həm mühazirə oxuya bilirəm. Heç kimdən də pis yox. Amma Azərbaycan dilində yazmaq üçün, oxumaq üçün, daha doğrusu yazmaq üçün mənə 3-4 dəfə vaxt artıq tələb olunur ki, cümlələrin quruluşu, səhvə yol verməmək üçün. O da məndə yoxdur. Mən hər gün fırfıra kimi fırlanıram, qəti mənim vaxtım yoxdur. Ona görə bu kitabı tərcümə eləyəndə Allah qoysa, indi çalışaram, sizə də çatdırım. Böyük kitabı, 35 illik Simurgun burada fəaliyyəti öz əksini tapıb. 100 nəfərə yaxın burada müəlliflər var. Yəni bu 35 ilə biz doğrudan da böyük işlər aparmışıq, Azərbaycanı bütün dünyada tanıtmışıq. Və Azərbaycanın tanınması, yəni bizim fəaliyyətimizin vasitəsilə Azərbaycana görə nə qədər elmi 6 Beynəlxalq Akademiyanın şöhrətini gətirib, tanınmasını gətirib. Cürbəcür medallardır, cürbəcür təltifatlardır və mən şəxsən 30 ölkədə olmuşam və çalışmışam Azərbaycan mədəniyyətini layiqli səviyyətə, ləyaqətli təmsil edir. İndi hər şey gəlir, çıxır ona ki, bu mədəniyyət nədir? Mədəniyyət, təəssüf olsun ki, salam, xoş gördük. Можно будет, да, там еще, aha. Mədəniyyət çox adam təəssüf ki, Sovet dövründən qalmış təsəvvürlər əsasında mədəniyyəti başa düşür. Əsasən incə sənət kimi, ədəbiyyat kimi, mədəni irs kimi, adət-ənənə və ilaxır. Amma mədəniyyət əslində təkcə bunlar deyil. Bunlar çox vacib sahələrdir. İncə sənətsiz necə formalaşmaq olar? Ədəbiyyatsız mümkündür. Mədəni irsi biz qoruyub saxlamaşaq, vəbşi sinirlərik tarixdən. Bunlar çox vacibdir. Ədəb-ərkan, etika çox vacibdir. Amma mədəniyyət tək bunlardan ibarət deyil. Ничего, что я только по-русски пока говорю. Вы мне задавайте вопросы, я буду по-русски отвечать. Azərbaycanski. Mədəniyyət əslində ikinci süni təbiətdir ki, insanın ağlı, qəlbi və əməyi nəticəsində yaranır. Romalılar deyirdi, Romalılar ilk dəfə kultura sözünü yaradan adamlardır. Katon böyük, hələ 2-ci əsrdə miladdan əvvəl deyirdi ki, kultura kontra natura və mədəniyyət deyirdi ki, insan tərəfindən təbiəti dəyişdirmək, transformasiya eləmək deməkdir ki, insana xeyir olan, xeyirli olan proseslərin ətrafında məskunlaşır da. Yəni mədəniyyət deyirdi ki, kultura kontra natura. Это преобразовательная деятельность человека по отношению к природе. Bir-iki əsr ondan sonra Siceron, Mark Tully Ciceron deyib ki, yox, mədəniyyət insanın özünü dərk edib dəyişməkdir. Biz isə demişik ki, mütləq olaraq ki, hər budur, həm budur. İkisinin sintezidir. Mən bir çox mədəniyyət anlayışlarını təhlil edərkən bizim Simurgun anlayışını dedim, 90-cı illərdə əvvəldə. Biz hardasa 1989-cu ildən başlamışıq fəaliyyət göstərməyə bu sahədə Azərbaycanda ki, mədəniyyət insan tərəfindən
təbiəti, insanın özünü və cəmiyyəti dərk edib dəyişmə prosesidir. Nəticədə əldə olunan maddi və mənəvi maddi və mənəvi dəyərlər və normalar toplusudur və həmin dəyərləri istehsal edən, qoruyub saxlanan, istehlak edən və başqa nəsillərə ötürən texnologiyalardan ibarətdir. Bu doğrudan da böyük bir həqiqətdir. Yəni bu tam sosial sistemdir. Siz fikirləşin ki, bax deyirlər ki, ədəbiyyat incəsənət çox böyük şeydir, hər ikisi. Mənim nənəm ilk rəssam qadın olub, Qeysər xanım Taşıyeva. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Əmim olub Qəhrəman Məmmədov, Memarlar İttifaqının yaradıcısı və birinci sədri, layihə idarəsinin rəhbəri, hamısı repressiya olunub o, çox ağır illər idi. Mən hələ ailədə böyümüşəm. Amma bu da bir böyük həqiqətdir ki, mədəniyyət təkcə ədəbiyyat incəsənətdən ibarət deyil. Mədəniyyət başlayır, intellektual mədəniyyətdən. Siz düşünün, dünyanın müxtəlif yerlərində nə qədər mağaralar vardı. Məsələn, bizim Qobustanı götürün. İnsanlar hələ nə dili vardı, nə cəmiyyət vardı, nə dövlət vardı, nə yazı sistemləri vardı. Heç də yox idi. Onların tələbatı vardı ki, bir-birinə öz fikirlərin, öz istəklərin, öz ideyalarını çatdırsınlar, nətər eləsinlər. Dil deyil, yazı sistemlərlə heç danışmır. Ona görə o piktografik yazılar, cürbəcür şəkillərlə, xətlərlə falan öz ideyalarını çatdırırlar. Görürsünüz, deməli, insan heyvandan fərqli olaraq onun intellekti var. Deyirlər, homo sapiens, человек razumli, ağıllı insan. İndi bizim məqsədimiz nədir? Homo sapiens'in çərçivəsində görün nə qədər mədəniyyətlər var. Vəhşilik mədəniyyəti, barbarlıq mədəniyyəti, feodal mədəniyyət, o qədər mədəniyyətlər. İndinin özündə sivilizasiyanın çərçivəsində görün nə qədər dağıdıcı proseslər var. Görün indi dünyada nə qədər ziddiyyətlər var. Görün indi dünyada nə qədər yüksək mədəniyyətin degradasiyası baş verir. O həqiqətdir də. Bunun qarşısını almaq lazım. Ona görə bizim assosiasiyanın ən ümdə imperativi, şuarı nə olur? Əgər dünya mədəniyyəti qoruyarsa, mədəniyyət dünyanı xilas edər. İnanın mənim təcrübəmə, başqa yolu yoxdur. Baxın, görün nə qədər münaqişələr, nə qədər təhlükələr var. Atom silahının istifadə olunmasından danışırlar. Bir yolu var. Heç bir güclə başqa cürə insanı dəyişmək olmaz. Nə güc vasitəsilə, nə hüquqi vasitəyə. Bax, insanı, məsələn, zindana basmaq olardı, türməyə salmaq olar. Amma onun əqidəsi dəyişməyəcək. Əgər onu dəyişməsən, şuuru dəyişməyəcək. Və yaxud insanı tutalım, nətər deyim sizə, öldürmək də olar. Öldürdün, heç mi dəyişməyəcək. O elə də qalır. Bilirsiniz mi? Siz bütün insanlara qırmaq da o düz yol deyir. Deməli, nə eləmək lazımdır? İnsanın şuurunu, mədəniyyətini dəyişmək. Kulturologiyanın əsasını qoymuş Amerika alimi professor Leslie Alvin White demişti ki, поведение человека изменяется с изменением его культуры. İnsanın davranışı, onun mədəniyyətinin dəyişməsiyle dəyişir. Doğrudan da bu belədir. Ha? İnsan deyir, bizdə Azərbaycanlarda deyirlər, niyyətin doğru, mənzilin doğru. Düzdür, niyyət düzgün formalaşmaq üçün gərək təfəkkür mədəniyyəti yüksək olsun. Təfəkkür mədəniyyətinin yüksək olması üçün də insanın gərək intellektual mədəniyyəti inkişaf edəsin. Məsələn, bugün biz çox vaxt, çox hallarda cəmiyyətdə eşidirik ki, əsas məsələ bizim milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamaqdır. Mən ondan razı deyirəm. O çox vacib məsələdir. Amma tək mənəvi mədəniyyətlə insan qüdrətli ola bilməz. İnsan elə mədəni ola bilməz. Mən tələbələrə deyəndə ki,
Medeniyet nedir? Soruşuram auditoriyada ne kadar adamlar. Sonra sizinle isteseniz bir test de geçirelim ki medeniyetin üç esas değeri. Başlayıram saymağa. Deyirlər ki, ha bax, ədib erkən, deyirəm laf yaxşı. O birisi başqa şey deyir, bu birisi ağıl deyir, bu birisi... Deyirəm, hamınız düz deyirsiniz, amma mən istəyirəm ki, sizdə dəqiq, konkret məlumat formalarsın. Bax, misal üçün, bir adamı tutalım ha. Mənəvi gözəl keyfiyyətləri var. Nədir bunlar? Məhəbbətdir, dostluqdur, alicənablıqdır, mərdlikdir, mərhəmətdir, mərifətdir, ədalətdir, həqiqətdir, nəzakətdir, vicdandır, qəhrəmanlıqdır, vətənpərvərlikdir, inamdır. Bax, belə keyfiyyətləri olan insan mədənidir yoxsa yox? Deyirlər, əlbəttə mənim. Deyirəm, hələ yox. O mənəvidir. Onu qarışdırmayın. Mən nə qədər mənəvi olsam da, mənim intellektual mədəniyyətim inkişaf etməyibsə, mənim insanlar, hadisələr, tarix haqqında təsəvvürlərim yanlışdırsa, mən heç vaxt düzgün qərar qəbul edə bilmərəm. Onda belə olduğu bir zamanda nə qədər mən mənəvi şəxsiyyət olsam da, mən ola bilər ki, destruktiv, zalim qüvvələrin təsiri altında hansısa cinayətlər törədim, hansısa ədalətsizliklər edib və ilaxır, yəni zalimlik. Yadıma salın, Mirzə Şəfi Vazi 19-cu əsrdə deyirdi, вы понимаете, deyirdi ki, xeyirlə şərin mübarizəsi, onu Rusçada deyəcəm, eşitsinlər, çox gözəl. Xeyirlə şərin mübarizəsi əbədidir. Ancaq bu mübarizədə şər bir qayda olaraq ona görə üstəliyib ki, xeyrin mübarizə vasitəsi seçimində məhdudiyyəti var. Halbuki şər hər bir iğrənc vasitəyə əl atır. Mən bir dəfə bir ara 5 il o Lixaçov elmi oxumaların Beynəlxalq Komitəsinin üzvü oldum. Orada Sankt-Peterburgda məruzə eləyəndə çox onların hoşuna gəldi mənim mərzəm və mən bu sözləri Rusça dedim. Добру и злу дано всегда сражаться. И в вечной битве зло сильнее тем, что средства для добра не все годятся, между тем, как зло не брезгует ничем. Bir qadın professor Rus Moskvadan geldi, gözleri yaşardı. Bana der ki, professor, можно я запишу эти слова? Какие гениальные слова? Dedim, да, действительно гениальные, поэтому я их и говорю. Конечно, можно и нужно. Prosto bilmir deyə belə xoşbax idi, yazdı onları, getdi. Doğrudan da bu həqiqətdir. İndi düşünün də, mümkündür, ни силой права, ни правом силы победить зло невозможно. Надо менять мышление, сознание человека, его душу. Я теперь подойду еще с другой стороны. Я как-то несколько лет тому назад по приглашению когда президента Татарстана Минниханова выступал там на конференции по гуманитарной безопасности человека, которая проводилась под эгидой ЮНЕСКО. И там в ратуше я выступал, много российских академиков там было и так далее. И я сказал в своем выступлении, что я очень уважаю Достоевского, он выдающаяся личность, да? Но я говорю, в одном я с ним не согласен. Сразу на меня все так посмотрели, что это, как с Достоевским, как это можно быть. Я говорю, Достоевский сказал, что красота спасет мир. Я говорю, ну подумайте на мгновение, да, из-за красивых женщин и красивых земель сколько было кровопролитных войн, правильно? Во-вторых, я говорю, когда он говорил о красоте, он говорил о красоте человеческой души, о его сердце. Но я говорю, поймите, что культура – это двукрылая птица. Вот она, видите? Культура – двукрылая птица. Одно крыло – это нравственная культура. Другое крыло – это культура интеллектуальная.
Одним крылом с одним крылом птица летать не может. Я на массе исторических фактов из истории человечества вам это докажу. Поэтому обязательно для того, чтобы быть нравственным, надо понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете? Можно человека очень любить, но если этот человек не обладает необходимым уровнем культуры, он будет и говорить не то очень скоро, и делать не то. И вся наша любовь испарится. Разве я не прав? Это реалии жизни, да. Поэтому в основе всего и той же любви, и той же красоты всего лежит духовная культура человека. А это два крыла. Об одном крыле я вам сказал. Теперь другое крыло – это интеллектуальная культура. Вот это надо запомнить, это универсальная формула для всего человечества и для всех sfer культуры. Bir qanadla quş uça bilməz. Mümkün değil, de. Bak bu da belə. İnsan nə qədər mənəvi olsa da, onun düzgün intellektual səviyyəsi düzgün inkişaf eləmirsə, yaxşı nəticələri yoxdursa, biliyi yoxdursa, o necə düzgün qərar qəbul edə bilsin? Edə bilməyəcək də. Onda min dənə səhvə yol verəcək. Və problem budur. O birinci qanat ki var, əsas qanat mənəvi mədəniyyətdir. Bunun əsası gözəl tərbiyədir. Gözəl dəyərlər, insansevərlik, ədalət, bütün bu gözəl keyfiyyətlər ki mən dedim, bunun əsasındadır. Xeyirxahlıq. Xeyirxahlıq, bəli. Amma o biri qanat intellektual mədəniyyətdir. Əgər insanın intellektual mədəniyyəti yoxdursa, o cahildir. Cəhalət şərdir, yoxsulluqdur, acizlikdir. Mədəniyyət isə başlayır bilikdən, zurna balavandan yox. Mədəniyyət başlayır bilikdən, mədəniyyət bilikdir. Xeyirdir, bu mənəvi tərəfi də, bilikdir, xeyirdir, əməkdir, inkişafdır və rifahdır. Cəhalət isə dedim, şər, yoxsulluq, acizlik. Deməli, yaxşı, insanın əgər intellektual mədəniyyəti inkişaf edibsə, o deyirəm, mədənidir yoxsa yox. Hamı deyir, baxır nə? Deyirəm, bax, gözəl elmi, gözəl təhsili, marifçiliyi, bacarığı, istehsalı, idarə etməsi, danışıq qabiliyyəti filan. Ona mədəni demək olar, deyirlər, əlbəttə, deyirəm, hələ yox. O da hələ yox. O sivilizasiyalı adamdır. Əgər onun insanlığı yoxdursa, əgər onun mərhəməti yoxdursa, əgər onun vətənpərvərliyi yoxdursa, o gözəl keyfiyyətlər, hardan, ədaləti yoxdursa, vicdanı yoxdursa, biz onu necə mədəni deyik? Amma o sivilizasiyalıdır. Amma görün, sivilizasiya çərçivəsində, müasir sivilizasiya çərçivəsində, prямо можно показать. Çərçivəsində görün nə qədər dağıntılar var. Həm mədəniyyət var, həm anti-mədəniyyət var. Mədəniyyət bütün müsbət proseslərdir, yaradıcı prosesdir. Yəni insana xidmət edən. Amma anti-mədəniyyət bütün o mənfi cəhətlər ki var, mədəniyyətin olmaması ya aşağı səviyyədə olması ilə bağlı olan keyfiyyətlər ki var, onlar dağıdıcıdır. Sonra bir balaca mənim metodologiyamda var. İnsanın özünü inkişaf etdirmə və kamilləşdirmə texnologiyası. Vaxt olarsa biraz mən ondan da danışaram. Sonra sual verərsiniz çünki mövzu çox böyük mövzudur. Mən sizə bugün danışdığım mövzu bir illik mühazirələrin mövzusudur. İndi bunlarda bəzi şeylər görəcəksiniz. Əsas nəticələr burada var. Yəni onların hamısını da bir saatdə açıqlamaq qeyri-mümkündür. Təəssüf ki, mən çalışacağım əsas məqamlara toxunum. Məsələn, çox adam elə bilir ki, iqtisadiyyat bazisdir, mədəniyyət üst qurum. Bunun özü də yanlış fikirdir. Mədəniyyət nə üst qurumdur, nə alt qurumdur. Mədəniyyət tam sosial sistem. Burada hansı sahələr var? Elmdir, təhsildir, marifdir, təşkil etmə, idarə etmə, həyat tərzi, həyatı təmin etmə sistemi, informasiya, mətbuat, iqtisadiyyat, hüquq, din, dinin özü çox böyük bir mədəniyyət institutudur, çox vacib.
İmtihası dinlə elmin fərqi ondadır ki, dində sübut yoxdur. Ya inanırsan, ya inanmırsan. Amma elmdə sübut var və elm daim inkişaf edir. Yeni biliklər əmələ gəlir. Hər bir alimin əsas missiyası həqiqəti axtarmaqdır. Yəni, həqiqi təbiətli insanı təhlil edərkən insanlara həqiqi biliklər verməklə onların qüdrətini artırmaqdır. Çünki bilik olmasa insan qüdrətli deyil. Tək fiziki güclə deyil və tək mənəviyyatla deyil, yenə deyirəm də, mənəvi insan çox acizdir, əgər onun intellektual mədəniyyəti lazımi səviyyədə inkişaf eləməyib. Yüksək mədəniyyətli insanın, hər bir insanın millətindən asılı olmayaraq, dünyasından asılı olmayaraq 5 əsas keyfiyyəti var. Nədir? Birincisi bilik, elmdir, təhsildir, maarifdir, bunun mənbələridir. İkincisi bacarıq, cürbəcür vərdişlər, texnologiyalar, təcrübə bunun əsasıdır. Üçüncü mütəşəkkillikdir. Misal üçün, insanın müstəqilliyi, insanın məsuliyyəti, insanın iradəsi və ilaxır. Ondan sonra mənəviyyatı, mən onları sadaladım və 5-ci gəlir yaradıcı fəaliyyəti. İnsan tək özü üçün yox, başqaları üçün də yaşamalıdır. Ona görə biz bu kitabımızı, yubiley kitabın adını qoymuşuq. Служение развитию духовной культуры. Doğrudan da bütün bizim fəaliyyətimiz elə bu служение kimi keçir. Yəni, xidmət etmək, xalqın inkişafına, insanların inkişafına. Salam. Deməli, mədəni inkişafın 5 əsas amili var. Nədir bunlar? Birincisi, təbii coğrafi şərait. İkincisi, mədəniyyətin genetik kodu, o fizyoloji genetikadan gelmir ha söhbət. Mədəniyyətin genetik kodundan gelir. İnsan ana bətnində uşaq formalaşanda, onun maddi beyni və maddi ürəyi formalaşanda, orada energetika əmələ gəlir. Həm burada, həm burada. Bax, o energetikada kod formalaşır. İndi onu Allah bilir, mən bilmirəm, hələ də elm onu bilmir ki, hansı yollarla gəlir, atadan, anadan, başqa qohumlardan, deyirlər 7 nəsildən də o kod gəlir, keçir ora, mədəni kod. O mədəni kod da valideynlərin müxtəlif sosial mühitdə, tarixi mühitdə formalaşması ona çox böyük təsir göstərir. Əli əleyhissalam hələ o vaxtlar deyirdi ki, evlatlar valideynlərindən daha çox zamanlarını oxşayır. Doğrudan da böyük bir həqiqət. Görürsünüzmü? Ona görə burada amillər çox. Deməli, bu bir, ikinci bu. Üçüncü, sosial mühit. Sosial mühit nədir? Sosial mühit birinci ailədən başlayır. Sonra kollektiv, məsələn, məktəb, ya hardasa kimsə böyüyür, işləyir, formalaşır. Cəmiyyətin özü. Və üçünə də, bu üç mərhələ, üçünə də dövlətin rejimi çox böyük təsir göstərir. Demokratik dövlət olduğu bir zamanda əlbəttə çox böyük imkanlar açılır. Yəni, azad, sərbəst insanın bütün qabiliyyət bacarığının formalaşması, inkişafı və cəmiyyət üçün, xalq üçün, millət üçün və bütövlükdə bəşəriyyət üçün istifadə olunması. Mən özüm sülh mədəniyyətinin tərəfdarıyam. Hesab edirəm ki, münasibətlər gərək harmonik münasibətlər olsun, insan hüquqları da nəzərə alınsın və sülh mədəniyyətinin əsas dəyərləri. Çünki hər bir xalqda milli dəyərlər də var, ümumbəşəri dəyərlər də var. Çünki hamımız insanıq ya. Elə eləmək lazımdır ki, milli dəyərlərlə, ümumbəşəri dəyərlər harmonik inkişaf edəsin. Məsələn, Azərbaycan onun üçün mənə elə gəlir ki, çox gözəl bir məkandır. Niyə? Çünki Azərbaycanda, siz bilirsiniz, həmişə beynəlmiçlik olur, internasionalizm, həmişə olur.
bütün respublikalardan fərqli olaraq SSR-də mənim yaxşı yadımdadır. Ən beynəlmilləçilikə xas olan belə xalq mənə elə gəlir ki, Azərbaycan özü gör nə qədər 102 millət yaşayır 102 Azərbaycanda. millət yaşayıb və görün bizim millət, xalqımız bir neçə etnosdan ibarətdir də, bilirsinizmi? Ona görə bunun da əsası olub, mən Sovet dövründə müəyyən təsiri olub. Bu düzgün yanaşmadır və bugün bu yanaşma indiki müasir Azərbaycanın çərçivəsində də çox müdrik multikulturalizm siyasəti ilə davam edir. Bilirsiniz, multikulturalizm yəni çox mədəniyyətlərin qovşağı, sintezi bizim xalqımıza xas olan bir keyfiyyətdir. Və bugün o müdrik siyasətlə dəstəklənir. Ondan sonra gəlir mədəni mübadilə, 4-cü amil. Çox vacib. Bugün internetin imkanları çox genişdir. Əgər ondan düzgün istifadə etmək olarsa, kim eləyərsə, o adamlar udacaq. Axırıncı da gəlir ki, tarixi şərait. Tarixi şərait də çox vacibdir. Çünki tarixi şərait yaranmasaydı, misal üçün, vaxtilə İngiltərənin xalqının bir qismi Amerikaya keçib, Amerikanı yaratmazdı. Görürsünüz, tamamilə yeni bir dövlət yarandı, yeni strukturda, yeni formada. Yəni, tarixi şəraitdə çox vacibdir. Bu şəraitlərin hamısından mən hərəsindən bir yarım saat danışa bilərdim. Amma inanın ki, bunların hamısından vacibi iki şəraitdir. Atadan, anadan gəlmə genetik mədəni kod, bir də ki, sosial mühit. Və sosial mühit bir qədər genetik koddan da vacibdir. Niyə? Sizə misal gətirim, Mauqli. O multfilmi hamınız görmüşsünüz də, Mauqli. O elə belə çəkilməyib, ha. O multfilm Almanların keçən əsrin əvvəlində aparılmış bir eksperimentlə bağlıdır. Bir uşağı normal ailədən veriblər bir canavar ailəsinə. O canavar ailəsi onu böyüdü. O canavar ailəsi də əlbəttə insanların nəzarəti altındaydı da yaşayırdı. Bu insan böyüyüb, zahirən insan, daxilən heyvan. Qəti insanlığı olmayıb, ha. Hardan olsun? Ana laylayını eşitməyib, dili onu öyrədən olmayıb, yazını, pozunu, təfəkkürü, vəhşi böyüyüb də. Amma zahirən baxanda insanlığı. Görürsünüz, burada çox dərin həqiqət var, ha. Ona görə çox vacibdir ki, insanın mədəniyyəti ilə məşğul olmaq. Bunun da aparıcı strateji flaqmanları nədir? Elmdir, təhsildir və maarifdir. Özdə təhsil deyəndə biz çox var. Bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Təhsil ibarətdir. Təlimlə tərbiyədən. Hər ikisi də orada var. Təhsil və tərbiyə deməyi biraz taftologiya olur. Çünki təhsil tərbiyənin, təlimin qovşağıdır. Bax, bunlar mədəniyyətin strateji flaqmanlarıdır. İnanın mənə ki, dünyanı idarə edir intellekt. Baxın da bütün dünyanın inkişafına. O ölkələrdə ki, intellektual mədəniyyətə lazımı fikir verilmir, onlar əlbəttə geriyə qalır. Sərvət ola bilər, çox olsun, amma məsələn bizim hörmətli cənab prezident görürsünüz nə gözəl məsələni qoyub ki, neftdən gələn gəlirlər insan kapitalına qoyulmalıdır. İnsan kapitalının nüvəsi də, mən dediyim, yüksək mədəniyyətli insandır. O 5 dənə onun keyfiyyətini saydım ha. Bax, odur. Ona görə hər bir ölkə üçün mənim fikrimcə, mən 35 ildir kulturologiya ilə məşğul oluram və Azərbaycan kulturologiyasının yaradıcısıyam. 35 il ömrümü ancaq buna sərf etmişəm. İnanın mənə ki, istənilən dövləti, istənilən xalqı, istənilən milləti siz götürərsinizsə, əsas məqsəd olmalıdır. Yüksək mədəniyyətli vətəndaşların formalaşdırılması və inkişafı. Mən buna deyirəm, dırnaq arasında istehsalı, производство человека высокой культуры, высококультурных граждан. Və burada əlbəttə cəmiyyətdə yaxşı sosial, siyasi sabitlik olmaq üçün
mütləqdir ki, meritokratik mədəniyyətdə inkişaf eləsin. Nədir meritokratiya? Layiqli insanlar, layiqli insanların tərbiyəsi, layiqli insanların hakimiyyəti və ilaxır. Meritus Latın sözüdür, Kratus da Yunan sözüdür. Bunların birliyi. Mən xüsusi olaraq bu təcrübəni öyrənmişəm, bir çox ölkələrin təhlil eləmişəm təcrübəsini. Başlamışam Konfutsiyadan. Meritokratiya ondan gəlir. Hələ miladdan əvvəl 6-cı əsrdən. Öyrənmişəm Fransanı, Napolyon vaxtında, müasir Singapuru, Amerikanı, İngiltərəni, Almaniyanı, Yaponiyanı. Çox maraqlıdır. Hardasa biraz çoxdur, hardasa biraz azdır və ona görə mən bir dənə formulada hazırlamışam ki, orada 4 dənə göstərici olmalıdır ki, insanın meritokratik tərbiyəsi, meritokratik idarə etməsinə kömək eləsin. Nə üçün lazımdır meritokratiya? Nədədir onun vacibliyi? O, həm ictimai fəaliyyətin səviyyəsini artırır, əmək məhsuldarlığının əsasında durur da, çünki insanların motivasiyası olur. Ondan əlavə meritokratiya sosial, siyasi sabitlik yaradır, çünki ədalətli olur insanların inkişafı, işi, qiymətləndirilməsi və ilaxır. Çox amillər burada var. Mən 4 dənə əsas şeyi orada göstərmişəm ki, nə lazımdır ki, ləyaqətli uşaqları ailədən başlayaraq tərbiyə eləmək üçün. Birincisi, insanın bacarığı və istedadı. Əlbəttə, burada Allah vergisi də var. Amma hər valideyn fikir verməlidir uşağına, onun qabiliyyətinə ki, nəyə fikir vermək lazımdır, hansı istiqamətdə kömək lazımdır ki, uşaq düzgün bir şəxsiyyət kimi formalaşsın, həm özü üçün dəyərli olsun, həm cəmiyyət üçün. İkincisi, bilik və peşəkarlıq. Məsələn, bir adamın səriştəsi olmadığı bir zamanda o yaxşı idarə edə bilmir, işini yaxşı görə bilmir, istehsalatı yaxşı aparmır. Səriştə mütləqdir, peşəkarlıq. O da biliyin əsasında olmalıdır. Elə belə, mənə elə gəlir ki, bu belə olmalıdır. Alınmaz, yaramaz. Ondan sonra üçüncü olmalıdır nə? İnsani keyfiyyətlər. Onun dürüstlüyü, onun insansevərliyi və vətənpərvərliyi. Millətpərəstliyi yox ha. Millətpərəstliyin görürsünüz nəticələri çox pis olur. Çünki hərə başlayır öz millətinin yüksəlməyə, münaqişələr başlayır və əlaxır. Amma vətənpərvərlik olanda, ələxsus dövlətin çərçivəsində insan vətənini sevirsə, o hamıya qüvvət verir, birləşdirir. Burada mədəni identikliyin səviyyəsi artır, həmrəylik artır, əməkdaşlıq artır, çox gözəl münasibətlər, kommunikasiyalar formalaşır. Bax, bu cürə biz yanaşanda görürük ki, bunların hamısını nəzərə alaraq ən 5-ci göstərici nə olmalıdır? İnsanın konkret xidməti. Cəmiyyətin, dövlətin və bəşəriyyətin qarşısında xidmətləri və konkret töhfəsi. Yəni, insanın işlədiyi günlər, aylar, illər, saatlarla ölçülmür onun dəyəri, düzdürmü? Onun əməyinin nəticələri ilə. Bu çox vacibdir. Bunun üçün də müasir şəraitdə çox vacibdir. Mədəniyyətin bütün sahələrində xüsusi kulturoloji ekspertiza olsun. Biz nə qədər o vacibdir? Kulturoloji ekspertiza imkan verəcək ki, həm qəbul olunan qərarların ekspertizası olsun, həm də alınan nəticələrin. Onda o imkan verir, görsün ki, insana görsün ki, hansı sahələrdə nəyi artırmaq lazımdır, necə regulirovka eləmək lazımdır və ilaxır. O harmonik inkişafın təminatının əsasında o kulturoloji ekspertiza durur. Və bugün ən ümdə Azərbaycan üçün məsələlərdən biri nədir? Mən ona toxunmaq istəyirəm. İcbari kulturoloji təhsil və maarif. İcbari kulturoloji təhsil və maarif. Bax, bu saat bilirsiniz ki, müstəqillikimiz bərpa olunandan sonra, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunandan sonra
Yeni dövr başlayır Azərbaycanda. Bu da nədir? Mədəniyyət dövrü. Mən o strategiyanın işləməsində mən də iştirak eləmişəm, bilirəm onu. Əsas problem nədir? Mədəniyyətin hər tərəfli sosial mədəni inkişafın strategiyası yönəlir məhz o insan kapitalının düzgün formalaşmasına. Veya dedim o yüksək mədəniyyətli insan, bunlar üçün də mütləq lazımdır məcburi kulturoloji təhsil və maarif. Deyil, niyə görə? Siz təsəvvürünüzə götürürüz ki, bu imkan verəcək ki, bizim uşaqlardan başlayaraq xalqımızın sistemli kulturoloji təhlili, təfəkkürü formalaşsın. Bilirsiniz nə qədər bu vacibdir? Çox. Siz təsəvvürünüzə götürürüz ki, sizin qarşınızda bir panorama olsun. O panoramada tutalım, mən tarix elmləri doktoruyum da, sonradan oldum kulturolog, 35 ildə onunla məşğulam. Mən tarix elmləri doktoru kimi orada yeni imkanlar pəncərələrini görmürəm. Splaşnoy nəsə görürəm panoramanı, amma yeni yollar, yeni imkanları görmürəm. Başqaları da görmür. Ancaq sistemli kulturoloji təhlil və təfəkkür imkan verir ki, yeni inkişaf imkan pəncərələrini insan görə bilsin. Onu idarə etmədə, mən idarə etmə mədəniyyətindən neçə il dərs demişəm də. İdarə etmədə deyirlər ki, видеть лес за деревьями или видеть обратную сторону холма. Yəni ağacların arxasında meşəni görmək və yaxud təpənin arxasını görmək. Onu axı yerdən belə görə bilməyəcəksən, düzdürmü? Onu geri qalxasan da hündürə. Müəyyən piramidaya. Mən elə bir piramidanı çalışdım, yaradım və dünyada o bəyənilib. Ona deyirlər kulturoloji piramida universal metodu. Nədir? Bu hər bir insan üçün çox vacibdir. Burada əsasən 3 səviyyədir. O 3 səviyyənin çərçivəsində 8 pillə var. Nədir bunlar bu səviyyələr? Birinci, öyrənmək. Görürsünüz, hər şey öyrənməkdən, təhlildən, təhsildən başlayır. İkincisi, dərk etmək. Mən 5 il görübsə, idrak verilişini aparmışam Astevada. 2010-2015-ci illərdə 200 veriliş aparmışam. Üçüncüsü də yaradıcılıq, yaratmaq. Deməli, öyrənmək, dərk etmək, yaratmaq. Bax, o yaradıcılıq səviyyəsində siz qalxanda, həmin o meşə ki var, ondan yuxarıda olaraq görürsünüz ki, meşənin içərisində nə var? Harada bataqlıq var, harada gözəl meyvə ağacları var, harada gözəl heyvanlar var, harada... Что? Язык? Да, можно. Да. А там есть на азербайджанском тоже хорошо. Значит, вот можно видеть все, что творится в лесу, какие там есть сферы, какие области. Человек какую зону леса, как должен попасть, чтобы не попасть в болото. Будем говорить грубо так, да? Это очень важно, очень важно. Или же видеть обратную сторону холма. Так вот, культурологическая пирамида, она включает 8 ступеней, которые нужны каждому человеку. И каждый человек, независимо от своей специальности, профессии, может использовать эту пирамиду для решения сложных проблем, возникающих в его личной или профессиональной жизни. Первый уровень – это познание. Там 4 ступени. Сущность, особенности, история, достижения. Вот когда человек прошел эти ступени, он поднялся, через все это прошел, он уже становится мудрее, он начинает понимать. Вопрос нет. Вы меня собьете, а потом поломается все. Держите в конце, зададите обязательно. Запомните вопрос, запишите. Второй уровень – это уровень понимания. Вот вы хорошо понимаете, что понимание всегда важнее знания. Человек может очень много знать, но если он правильно не понимает
сущность вопроса, он не сможет принимать правильное решение. Понимаете? Очень важно. Там еще две ступени. Какие? Закономерности развития и новые технологии. Обязательно. Эти две ступени тоже человек проходит. И поднимается на третий уровень. А что такое третий уровень? Это уже созидание. А там уже те самые новые возможности, о которых я только что говорил. И видение будущего. Обязательно. Без видения будущего мы не можем жить только сегодняшним днем. Анализируя сегодняшнюю жизнь, мы должны искать, видеть и преимущества, и недостатки. Потому что и то, и другое имеет место быть. И если не видеть недостатков, только видеть позитив, то мы можем оказаться у краю пропасти. Это естественный процесс для всего мира. Поэтому очень важно использовать все эти 8 ступеней для решения проблем, которые перед вами стоят. Я хочу успеть, сколько уже времени? Ой, да, всего у меня 15 минут остается. Что вам важнее всего сказать? А как прошло 45 минут, мы не заметили. Правда? Да. Очень Спасибо. интересно. Если есть желание, возможно, мы можем чуть дольше. Да? Тогда давайте, вот я Разминку. Да, наверное. Я специально вот набросал İstedi план, ha biraz açsaydı. хотя бы не будете не смотрю, чтобы основные вопросы вам раскрыть, потому что очень большая тема. Там более 100 слайдов, каждый из которых имеет свою ценность, и 6 тем. То есть здесь фактически находятся результаты моих исследований за 35 лет, можете представить себе. Вот я, например, говоря об интеллектуальной культуре, хотел бы вам сказать о реставрации Мейдзи. Вы, наверное, слышали, да, многие об этом. Конец 19 века, 1867-68 год. Реставрация Мейдзи это фактически культурная революция в Японии. Что очень важно? Очень важно, что эта революция шла на основе 2 лозунгов. Первое – японский дух плюс европейские знания. Второе – просвещенное правление. Обратите внимание, очень мудрые императивы. Сегодня мы можем это взять за основу и должны, я считаю. Но мы не будем говорить там, допустим, только азербайджанский дух и европейские знания. Нет. Сегодня мы должны сделать это так. Азербайджанский дух, я имею в виду дух нашего народа, духовную культуру, плюс мировые знания. Понимаете? Потому что сегодня и Китай, и Япония, и много стран, здесь не только европейские. Тогда для Японии это было так. То есть с учетом времени мы должны делать коррекцию. Это очень важно сегодня вот так подходить. На основе этого мы увидим, что без знаний, без науки добиться ничего невозможно. Если вы захотите, вот там, можете взять мой WhatsApp, я вам отправлю в формате PDF, у меня 20 монографий по культурологии. Можете там взять, вы увидите, насколько важна интеллектуальная культура и насколько важно творчески использовать мировой опыт для национального развития. Правильно использовать, понимаете? С коррекцией ситуации в данной стране конкретной, в данном случае Азербайджане, и с особенностями национальной культуры. Очень важно, потому что здесь и эмоциональный интеллект играет роль, и IQ играет роль. Но прежде всего надо развивать такие флагманы, как наука, образование, просвещение. Поэтому сегодня архиважно развивать, вводить обязательное культурологическое образование и просвещение, чтобы у людей формировалось системное культурологическое мышление, чтобы они как раз могли видеть эти окна новых возможностей. Это очень важно. Вот я об этом хотел сказать. Теперь пару слов скажу об условиях конкурентоспособности государства.
Вы знаете, что в современном мире идет конкуренция между государствами за обеспечение стабильного, устойчивого развития, за обеспечение высокого благосостояния и так далее. А вот что для этого нужно? Для того, чтобы государство развивалось и старалось войти в число первых рядов мирового развития по всем своим показателям. Сегодня мы с вами знаем, что Азербайджан по многим показателям достаточно высоко поднялся, слава Богу. Но мы должны думать о том, что мир все время меняется. И вот та цель в пространстве и времени. Можно поставить там пирамида культурологии, там, посмотрите, найдите пирамиду. Это Вот, да, это можно. Это я уже только что сказал, еще есть другая. здесь. Нет, это ничего, посмотрите, если найдете, скажите, я покажу, ничего. В общем, я вам тогда скажу просто так. А, вот это, да. Да, совершенно. Мировая цивилизация. Вот видите, восьмиконечную звезду. Это цель, да? Вот, допустим, если разделить на 4 уровня, мы с вами увидим, что на первом уровне находятся страны самые передовые. Вот, допустим, одного Билла Гейтса хватит, чтобы в Америке зарабатывать миллиарды. Правильно? Через интеллектуальную культуру. Видите? Потому что не обычный труд дает высокие результаты экономические, а именно интеллектуальное развитие. Вот самые развитые страны, допустим, там США, Япония, Германия, Великобритания, там Франция и так далее. Вот у них примерно 70% всех их достижений обусловлено опережающим развитием интеллектуальной культуры. На втором уровне находятся страны, которые, используя их достижения, какие-то там патенты и так далее, технологии, развивают свою жизнь неплохо. На третьем уровне страны, которые в основном базируются на промышленной базе. На четвертом месте на сельскохозяйственной базе. Ну там туризм, все есть. Пятое я вообще не указал, это страны вроде Сомали, которые вообще не государство, да, полугосударственное образование. Почему? Низкий уровень культуры и особенно интеллектуальный. Они на морях там занимаются бандитизмом, ну что это такое? Что надо делать, чтобы Азербайджан как можно короткие исторические сроки подняться на самый высокий уровень? Вот это очень интересно. Вот смотрите, если мы будем подниматься, допустим, мы вот здесь, да, где-то находимся, если мы будем подниматься вертикально, не забывайте, что эта цель тоже меняется в пространстве и во времени. Мы можем пока подниматься будем туда, эта цель далеко идет направо вверх, да, и нам придется потом еще направо поворачивать, идти в этом направлении в гору. Мы еще больше отстанем. Что сегодня нужно? Нужно сегодня взять эту нашу точку, точно ее вычислить, где мы находимся, исходя из мировой цивилизации, и ее направить на меняющуюся цель с расчетом того, что через 50, 60, 70 или 100 лет, если исходить из опыта Японии, где эта точка будет, чтобы мы напрямую шли прямо туда, выбрав наиболее оптимальные, эффективные технологии развития, о которых я частично упомянул сегодня. Вот тогда, да, мы можем действительно через энное число лет быстро прийти, а это очень долгий путь, и мы можем там просто отстать, потому что мир очень быстро меняется. Мы должны учитывать эти изменения и тенденции мира, к чему, куда мы идем, как мы идем, какими темпами, с какими интересами, с какими ценностями. Это не все просто так. Надо учитывать и внутренние, и внешние факторы. А для этого культурологический системный анализ не имеет равных и не имеет другого такого конкурентоспособного. Вы прикиньте, что вот сегодня культурология, как наука о культуре,
который изучает историю, закономерности, технологии и возможности человеческой жизнедеятельности, она является ведущей научной парадигмой 21 века. Почему? Потому что она синтезатор всех социальных и гуманитарных наук. Всех. Но при этом она, пользуясь их достижениями и методологиями, создала свою методологию, которая имеет незаменимое значение. Вы знаете, сколько здесь методов исследований? Угадайте. 12. Ни одна наука не имеет столько. 3, 4, 5 максимум. 12 методов позволяет отказаться от одномерного видения мира и увидеть вот это развитие мира и собственной страны и любой проблемы, которую мы хотим решить, с разных сторон. Я бы сказал, со всех сторон. Понимаете? И тогда решение получается самым верифицированным, верным, правильным, безошибочным. А так, если одностороннее видение, мы одну сторону видим проблемы, а другие же тоже есть. Мы их не видим. И после того, как мы прошли какую-то инстанцию, уже время прошло, мы оказываемся у краю пропасти или у неэффективного решения, результата. А там уже поздно. Скажите, мы можем вернуть год, месяц, неделю, день, час, минуту, секунду даже не можем вернуть своего времени, своей жизни. Правильно? Не можем. Время – самый дорогой ресурс. Поэтому мы не имеем права терять время. А для этого народ должен быть достаточно образованным. Сейчас, к сожалению, у нас очень много людей, которые вообще о культуре не имеют понятия, этику не знают, элементарных вещей не знают. Поэтому надо это развивать не только для элиты, но и для народных масс в целом, чтобы народ, общая культура все время поднималась. У нас много очень хороших достижений, достоинств, ценностей национальной культуры в Азербайджане. Очень много. Но обязательно общенациональный лидер очень хорошо об этом говорил, что обязательно нужен критический анализ. Без этого нельзя, понимаете? Обязательно нужно видеть свои недостатки для того, чтобы искоренять их, идти вперед более высокими темпами и с более высокими результатами. Я уверен, что так и будет. Если вы мне еще 5-10 минут дадите, я постараюсь еще кое-что осветить. Зависит от зала. У нас полчаса есть, никто никуда не торопится. Да. Если кто-то торопится, вы можете, в принципе, уже по окончанию семинара покинуть зал, а кому интересно, можете остаться. Я вот очень хотел бы сказать о методологии самообразования. И каждому из нас это очень важно, и нашим детям. Поверьте мне, я ее создал, думая о том, что такой выдающийся мыслитель, как Низами Гянджари, он не имел высшего образования. Тогда в Гяндже никакого высшего образования не было, был 12 век. И там, правда, была хорошая библиотека, которую он освоил благодаря своему труду, ответственности перед народом и так далее. И, естественно, каким-то дарованием. И там всего были несколько школ и несколько медресе. А прикиньте, этот человек не потерял свою актуальность и сегодня, благодаря своей мудрости. Вы знаете, что он там говорил? Он говорил, для того, чтобы народ был жизнеспособным, государство сильным, нужны два приоритета. Верховенство науки и справедливости. И все это есть и в религиях, и в исламе это есть. Например, Mehmet Peygamber'in güzel bir kavramı var. Her bir sadakadan üstün el bile meşgul olup elmi bilikleri yaymaktır. Самой высшей благодетельностью, да, высшим благом является занятие наукой и распространение научных знаний. Я, например, свою жизнь этому и посвятил. И я на самом деле, по своей миссии жизненной, я просветитель. Я вот если кому-то могу какими-то знаниями помочь, поверьте, для меня это великое счастье. Спасибо. Maşallah gününüz olsun.
Çok güzel. Хотите, вот остаются два вопроса. Я некоторые не успел, ничего. Это, во-первых, если хотите, 3 девочки выйдут, мы тест проведем, очень хороший. Поднимется у вас настроение, расслабитесь. Девочкам бери И вот так. если хотите, я пару слов Девочка, скажу да. о своей методологии, которую я разработал на основе рассуждений о величии Низами как Творца культуры. Вот что нужно делать и как, не имея высшего образования. Хотите несколько слов? 5-7 минут я об этом расскажу, а потом проведем тест, и я вас больше мучить не буду. Итак, я рекомендую всем вам, и сам я этим пользуюсь, и вашим детям скажите, и близким скажите. Вот всем это распространите. Вы знаете, как поможет? Человек должен всегда иметь в жизни 4 помощника. Первое – самообразование. Второй – самопознание. Третий – самовоспитание. Четвертый – самоуправление. Самообразование, я сейчас скажу отдельно, это важная тема. Что такое самопознание? Об этом много говорят, но немногие знают сущности. Каждый из нас должен положить перед собой лист бумаги, провести вертикальную черту и написать слева «Мои позитивные качества». Правда написать? «Мои негативные качества». У каждого из нас есть какие-то недостатки, правда? Человек высокой культуры должен стремиться трансформировать, осознав это, свои негативные качества в позитив. Он тогда выигрывает 2 вещи. Во-первых, здоровье. Почему? Потому что негативные качества связаны с эмоциями. Эмоциями негативными. Кто-то что-то не так сказал, кто-то обидел. Надо быть стоиком по жизни. Не надо реакции давать на все. И не надо отвечать. Понимаете? Я всегда своих студентов учил тому, что жизнь – это энергия. Она дается один раз. Ее нужно тратить на что? На 3 вещи. На истинную любовь, на истинную дружбу и на созидание во благо людей. Потому что если мы будем растрачивать свою энергию на вот такие эмоции негативные, мы и здоровье потеряем, и ничего не выиграем. Потому что есть категории людей, которых не изменишь. А таких людей, к сожалению, немало. Мы не можем свою жизнь на это тратить. Лучше ее тратить на то, чтобы просвещать других и показывать им правильный путь. Вот, в этом плане с другой выигрыш здесь получается такой, что не делая никому зла, мы делаем, если можем, только добрые дела. Добродетельность, да, о которой Конфуций еще говорил. Тогда любовь и уважение к нам будут расти. Это тоже будет нас вдохновлять. Дополнительный источник для вдохновления и полноценной жизни. Что такое самоуправление? Самовоспитание. Если мы сегодня кого-то обидели без вины этого человека, бывает, да, у человека какое-то настроение не то, кто-то его самого обидел, или какая-то несправедливость, еще что-то, и он не совсем корректно с кем-то поговорил, кого-то обидел. Тут же надо извиниться. Özür istemek zayıflıktır, böyleydi. Düzdür. Тут же надо извиниться. Если время прошло, надо извлечь оттуда урок и не повторять больше в жизни. Самоуправление что такое? Каждый из нас в жизни принимает несколько решений каждый день. И мы всегда не можем быть уверены, что эти решения действительно будут очень правильными и принесут только позитивный результат. Может быть, что-то быть и не очень удачным, правильно? Если решение принято, нужно решительно воплощать его в жизнь. Если результат будет не очень хороший даже, мы все равно выиграем что? Мы выиграем то, что мы получим опыт, будем знать, какой путь тупиковый, как поступать нельзя. Это тоже дорогого стоит. Наконец, я теперь возвращаюсь к первому, и сейчас закончу замучить. Это самообразование.
Здесь тоже 4 основных уровня. Первый уровень, там 5 ступеней. Какие? Хорошие книги. Раз. Музеи. Два. Театр и кино. 3. Четвертый – это произведения архитектуры и искусства. И пятый – это путешествия. Книги. Почему хорошие только книги надо читать? Не теряйте время на дурные книги. Сейчас очень много бесполезных книг. Кому не лень, пишет часто, к сожалению. Цензуры нет, поэтому Да. Вот. Хорошие книги почему? Допустим, я сегодня молодой, я юный, я по неопытности увлекся каким-то талантливым писателем, у которого хороший слог, увлекательный, и пошел по этому пути, не понимая, не осознавая того, что он строит свое произведение на неправильной идее, ошибочной. Или же он сам недостаточно качественный человек, такое тоже может быть. Он талантливый, но не качественный. И вот, идя этим путем, я оказываюсь через 2-3 года на краю пропасти. Я же не буду туда бросаться, я должен вернуться, опять посмотреть, какой отрезок моей жизни, правда, хоть и опыт, но это зря потерянное время. Поэтому книги надо читать, только хорошие. Советуйтесь и читайте хорошие книги. Это детям, конечно, не вам, вы на правильном пути давно. Дальше музеи. Ну, не мне вам говорить. В музеях сколько экспонатов? Археологических, истории выдающихся личностей. Какие-то интересные материалы, которые обогащают наш внутренний мир. Дальше произведения архитектуры и искусства. Одна только пирамида Хеопса – это целая история, это целая жизнь. Посмотрите, сколько там всего. Или возьмите ковер с изображением птицы Симург. Да, Ягуб нашей. Посмотрите, какая история. Симург – это прекрасная легендарная птица, которая принесла на землю росток древа жизни и, сидя у этого древа, его основания, размахом своих крыльев распространяла по всему миру семена жизни и духовной культуры. Правда прекрасно? Даже в России, в Киевской Руси, эта птица была воспринята как священная птица Симаргл. Да, Наталья? Да. Вот. Что последнее? Это путешествие. Путешествие. Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но можно 100 раз увидеть, но не извлечь правильный вывод из этого, если только наша интеллектуальная культура достаточно не развита. Вот почему обязательное культурологическое образование, просвещение нужно каждому азербайджанцу и даже каждому гражданину всего мира. Я год назад выступал на одном международном форуме, там академик Яковец Юрий Владимирович. Он после моего выступления встал и сказал, извините, да, немножко нескромно, но я скажу. Он сказал, что Фуад Мамедов культуролог планетарного масштаба. Правильно. И мы должны для Правильно него сказал. создать специальный спутник, назвать его культурология, чтобы этот человек мог, используя свои знания, распространять эти универсальные культурологические знания, используя возможности искусственного интеллекта на разных языках в разных странах мира. Я понимаю, что это нереально, Илон Маск нам не подарит никакого спутника, но идея очень хорошая. Я считаю, что мы все должны в этом участвовать. Распространять универсальные культурологические знания во всем мире. Потому что мир спасет только высокая духовная культура. Нет другого спасения. Теперь дальше, второй уровень. Мы первый исчерпали, я уже заканчиваю. Видите, какой негодяй, не даю вам отдыхать. Второй уровень – это общение с мудрыми людьми. Мы сегодня, пообщавшись 2-3 минуты с каким-то мудрым человеком, можем очень обогатить свой внутренний мир.
Почему? Потому что есть хорошее выражение. Это совсем другая вещь. Исследовать – это значит видеть то, что до тебя видели другие, но при этом увидеть то, чего не увидел никто. Это про культурологию, кстати. Да. Теперь дальше это разные семинары, лекции, мастер-классы, тренинги. Вы можете здесь услышать от каких-то интересных людей, даже общаясь между собой, или там выступающие спикеры и так далее, какую-то новую идею, которая может в корне изменить вашу жизнь к лучшему. Вы поймете, что ваше счастье именно связано с этим направлением. И, наконец, последнее, очень ценное, это наблюдения. С одной стороны животного мира, с другой стороны человеческого общества. Наблюдая животный мир, мы видим, что вот это тигр, это змея, это орел, это гиена, это соловей, это заяц. Да? И мы знаем, что от крокодила можно ждать, что от тигра можно ждать. От человека неизвестно. А человека узнать очень трудно. Поэтому всегда наблюдайте. Слова и дела человека, они совпадают или нет? Если совпадают, этому человеку уже можно доверять. Если не совпадают, лучше не тратить время. Он рано или поздно вас обманет. А это никто не хочет, быть обманутым. Правильно? Теперь 3 девочки, выходите, проведем тест, и я выйду. Все. Идите. Девочки, идите, идите. Давайте, кто хочет, идите. Вот, хорошо. Так, еще кто-то, еще 3. Gelin de gelin. Zamanlar gelsin. Так, прошу вас. Мужчина да olabilir, с девочками интереснее. Интрига, да, немножко получается. Я знаю, что вам 18 лет. Считайте, что мне 23. И я имею право в вас влюбиться. Правильно? Имею право. Спасибо. Есть 3 вещи, Спасибо. 3 вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги. Говорите, какие вещи? Любовь. 4. Почему не 5, вы узнаете. Молодец. Дальше. Время. Время. Время прекрасно. Сон. Что? Сон. Сон замечательно. Уважение. Честь прекрасно. Уважение отлично. Интеллектуальный уровень замечательно. Красота. Блеск. Еще. Как? Здоровье. Вот. Теперь смотрите, все, что вы сказали, это прекрасный букет. Правильно я говорю? Это прекрасный букет. Но моя задача в том, чтобы показать вам истинный путь, который позволит вам в жизни принимать правильные решения. Вот задача этого теста в этом. Есть 3 вещи, которые не купишь ни за какие деньги. Это истинная любовь. Почему я сказал 4, а не 5? Вы слово истинные не сказали. Я вас не обвиняю, вы пока не знали. Истинная любовь, истинная дружба и высокая духовная культура. Культура разума и культура сердца. Вот смотрите. И истинная любовь, и истинная дружба имеют 3 уровня. Вот любовь, да, любовь. Первый уровень – это инстинктивная любовь, но она есть и в животном мире, да, это связано с физиологией и так далее. Второй уровень – это любовь, основанная на интересах. Мы это с вами тоже знаем. Третье – это истинная любовь, которая идет от сердца. Я считаю, что это подарок Бога. Ее надо заслужить, мы сейчас об этом будем говорить. Что касается дружбы, там тоже аналогично. Первый уровень – дружба на словах. Buradan sen der ki dostum, canım, ciğerim. Balaca bir vaziyet değişti diyor. Görsen izi de yoktur. Второй уровень – это в дружбе. Это дружба, построенная на интересах. Пока у меня сегодня есть должность, возможности, вокруг меня много так называемых друзей. Но если я потеряю все эти преимущества, то со мной, если был истинный друг, один друг останется.
И, к слову говоря, я должен сказать, что культура, духовная культура человека, это самое ценное богатство в жизни, которое у вас никто не может отнять. Человек может и богатство потерять, и имущество, и должности, все, что хотите. А культуру разума и культуру сердца у вас никто отнять не может. Поэтому всегда об этом надо помнить и в этом направлении работать над собой. Итак, на третьем уровне это дружба истинная. Она тоже идет от сердца, так же, как и любовь. И там, где есть истинная любовь, там есть истинная дружба. Они взаимосвязаны. Давайте тогда начнем. Вот, мадемуазель, я в вас влюбился, люблю вас истинной любовью. И хочу, чтобы вы меня тоже любили истинной любовью. Причем я не миллионер, а миллиардер. Вот каждый из вас я принес по $1 миллион. Не потому, что я хочу купить там вашу дружбу, любовь или культуру, нет. Потому что я просто хочу, чтобы вы не говорили, что Фуад скупой. Какая женщина будет любить скупого, да? Что вы мне ответите? Я вам $1 миллион дарю. Это так просто я скажу. Просто, да. Что ответить? Да. Внимательно слушаем. Во-первых, Мало. немножко внешность, наверное, тоже имеет значение. Мгм. Если человек мне не совсем приятен, Да. я не смогу с ним вступить. Я Конечно, понял. да. Я все понял. 10 миллионов. Кого Или, хотите? говорит, вы наперед даете деньги. А что, не растягивайте. 10 миллионов. Любовь купить нельзя. Я подумаю, Стоп, я согласен. Тогда я скажу, слушайте внимательно. Любовь не покупает. Если я вам предложу $1 миллиард, я же миллиардер, я не миллионер, у вас закружится голова. И вы скажете: дорогой Фуад, где ты был все это время? Я всю жизнь только тебя любила. Но это будет действительно выражением искренности вашей, но это будет проявлением того, что вы благодарны мне за мою щедрость. А даже этот миллиард, согласитесь со мной, Не дает не даст искреннюю любовь. возможность приказать вашему сердцу меня любить. Может, я не прав? Браво. Поэтому любовь надо заслужить. Тогда скажите, какими качествами. Мне нравится, чисто когда люди заботятся друг о друге. Молодец. Заботливость, раз. Уважение на ответственность. Уважение на первом. А ум? Если я дурак. Нет. Слушай, конечно, Это не нет. Буквально через несколько времени, не знаю, сколько вам потребуется, каждому разное время, ваша любовь вся испарится, если я буду говорить глупости и делать глупости. Разве не так? Правильно. Все ваши эмоции там, Правильно. все испарится. Что еще? Итак, ум, ответственность, искренность, заботливость, да? Честность. Порядочность, да? Доброта, конечно, Уважение. уважение, взаимопонимание. Вы согласны? Деньги не берете? Деньги Тогда подумаем еще об этом. Хорошо? берет. Спасибо. Пока не Деньги садитесь, всегда мы вас мало. не отпускаем. Вас как зовут? Зейнаб. Зейнаб, ну, Зейнаб. мне так мало лет, что мне даже стыдно вас Да. в этом тесте использовать. Но вы считаете, что я тоже на несколько лет старше вас. Я хочу с вами дружить. Я уже сказал о 3 уровнях. $1 миллион пока, потому что она не решила, будет брать его или нет. $1 миллион пока у вас. Что вы мне скажете? Вы можете быть мне истинным другом? Да, А почему да. сразу да? Знаете почему? Любовь и дружба это вообще совершенно разные вещи, по моему мнению. Да. Почему бы не дружить с человеком?
Который За миллион. За $1 000 000. Вот это уже откровенное признание. Да. А если бы не было Молодежь миллиона? моя. Это честно. Смотря какой человек. Если он мне понравится, Nasır я буду- gençlerin fikri. А если не понравится, он за $1 000 000 вы с ним подружитесь, да? Нет, честно. Ну и хорошо, вы пока подумайте. Качество для вас не играет, значит, роль. Я на самом деле играю. Заслужить Если- я не должен вашу дружбу? Должен. Да. Да. Тогда вы мне скоро скажете, что теперь вы, вас как зовут? Марьям. Марьям, допустим, у меня есть и истинная любовь, и истинный друг, но у меня нет высокой духовной культуры. У меня много денег. Я каждый месяц собираю гостей у себя на даче, приглашаю известных художников, писателей, выдающихся ученых, да, вот всю такой цвет интеллигенции. Но когда я с ними общаюсь, я испытываю комплекс неполноценности из-за того, что многие вещи, о которых они говорят, я просто не знаю и не знаю, что сказать. Не хочу ляпнуть какую-то глупость, поэтому вынужден молчать. Это меня угнетает. Поэтому я вам тоже $1 000 000 дарю. Пожалуйста, продайте мне высокую духовную культуру, культуру разума и культуру сердца. Она не Что вы мне продается. скажете? Yok da milyon var orada bir anda. Миллион мало. Нет, почему? Ну, потому что сам как человек. Не знаете, да? Ну хорошо, я вам помогу. Если даже вы захотели бы это сделать, вы не смогли бы. Потому что во мне должны быть определенные генетические данные, да, определенные, и достаточный уровень социальной культуры, которую я получил в результате хорошего образования, воспитания, общения с культурными людьми в хорошей такой социальной среде, да, не озлобляющий человека, а наоборот вдохновляющий его. Правильно? Значит, вы за деньги это сделать не можете. Правильно? Мы приходим к выводу, что ни за какие деньги купить самое большое достояние каждого человека, интеллектуальную, нравственную культуру, невозможно. Это можно сделать только за счет саморазвития и самосовершенствования. Правильно? Спасибо вам большое. Благодарю. Деньги взяли, Мы они- о миллионах потом поговорим. Предложение что еще ж. в силе остается. А? Предложение еще в силе остается. Да. Ну вот, в основном я постарался так, очертить основные вопросы. Правда, вот у Натальи Ханум вы можете взять, переписать. Хотите, мне напишите, я могу вам отправить тоже по WhatsApp. Почему-то по WhatsApp не прошло. Всегда проходите. Большая Что там случилось, я не понимаю. Ладно, Пошло. не можно. объем большой Да. бывает. На Да, почту конечно, можно. идите, По пожалуйста. телеграмму можно. Диляра Ханум у нас внучка известного человека Муса Нагиева, Milyoner. миллионера, Мецената, азербайджанского мецената. миллионера. В основном самые красивые здания вот, в Баку, в основном 98. То, что Фуат Мэлим говорил, 35 лет работал, и я 35 лет работаю в этой пути. И her bir evini tatmışam, binasını sağlamışam, 10 kitap yazmışam. Maşallah. Terakki medallı yaz prezident verir mənə. Türkiye onun xeyirçiliyinə görə mənə medal verir. İnşallah. Prezidentə qarşısıyam, yazıçıyam və yazdıqlarım da kitablardır, tarixi kitablardır. Mən babamı sevdirmişəm insanlara. Maşallah. Çünki Böyle işte. o vaxta qədər bilirəm ki, və Şəhərli xanımla biraz söhbətimiz oldu. Ancaq Tağev haqqında siz bilirdiniz, amma indi Musa Nağev haqqında mənim vasitəmdə dünyada çıxmasın. Fuad mənim həm kulturologdur, həm ən hörmətli insanlardan biridir Azərbaycanda, amma mənim dostumdur. Və mən sizin 35 illik fəaliyyətinin 20 ilini mən izləmişəm və sizin fərqli fərmanlarınız və gün bugün gətirib ki, mən də sizə
Musa Nağıyevin Oyda. Musa zirvesi diplomu getirmişim. Oyda. Çünkü siz Sağ olasın. medeniyeti yedizdirirsiniz insanlara. Yani burada çıkanlar yaşlı nesilde var, orta nesilde var, benim gibi ahıl yaşta da var. Ama biz buradan çıkanda hakikaten kucak dolusu sevgi gideceğiz. Çünkü biz Fuad Müəllimin o güzel danışıqlarına, o güzel derslerinden ders aldık, ibret aldık. Yaşlı da olsak gene derim, yaşından asıl olmuyorum. Yani siz gıdalandırdınız bizi. Çok Valla sağ buradan bundan sonra akşamaca hiç kes hiç de yemek istemem. Çünkü biz Fuad Çok sağ olun. Müəllimin huzurunda Ama olmuşuz. ve- sizin linçinizi yemək istəyirəm. Mənim domağı olubdu dəfələrlə özdə evdə də 6-7 nəfər onun şərəfinə yığışmışıqsa bax belə bir İclas. diskussiya keçirdi. Həm öz leksiyası olur, həm də sual-cavab olur və əlbəttə ki milyonları verməyib anladır bizi hər dəfə. Yalançını görsə, hələ adını da Quldurolub qoyur. Var mənim siz Buna baxın. mədəniyyətin yüksək zirvəsini bizlərə başa saldınız. Yenə deyirəm, onları bir daha bizim yeniləşdirdiniz, hər birinin öz yaşına uyğun, bax bayaq 3 nəfər çıxdı, test apardıq. Hər yaşın özünə uyğun, amma hər yaşda sevgi lazımdır. Sevgi o demək deyil ki, yəni ki, ailə qur, nəsə, uşaq olsun, filan beş məkanlar, amma sevgi odur ki, insanların bir-birinə başa düşmək və onların ağlından istifadə edilmək. Mən məsəl üçün sizin ağlından çox istifadə edirəm. Çox sağ olun. Və Ağamusa Zirvəsi Minnətdaram. diplomlu Çox sağ olun. vermədə sizə Hər şey təşəkkür Fotografiруйте нас. Da, сейчас. Siz какие мы молодцы. İşıq düşür oradan ancaq gənə çəkin. Bir də mənə baxın Dilara xanım. Çok sağ olun. Mən milli dəyərlərin qorunması ictimai birliyini yaratmışam. Vaxtilə Şahin Çok müəllim sağ buradadır. O mənim milli dəyərlərimin əsasını qoyurdu Şahin müəllim. Maşallah. Və təşəkkür edirəm hər dəfə ona. Və 1-2 dəqiqə icazə verin Bəli, mənə. bəli. Deməli, Musa Nağıyevi heç kəs tanımırdı və indi də deyəndə deyirlər ki, sümücü olub. Amma onun xeyriyyəçiliyi mən deyirəm, mən Türkiyədən onun xeyriyyəçiliyinin sərdalarını eşitmişəm, ora getmişəm, medallar almışam, tərəqqi medalı prezidentimizdən almışam. Və demək istəyirəm ki, onun adını yasaq qoydular. Əlbəttə bu 20 ilin söhbətidir. Onda icazə yox idi ki, Nağıyevin adı hallansın. Və mən nə elədim? Mən öz möhrümə onun palanını saldım. Onun palanı onun emblemidir. Hambal olurdu, hambal palanı, şərəsi onun emblemi olur. Emblemin kənarlarında atasının saman satdığı icra olunur. Ortada isə MN hərfləri yazılırdı. Və mən bugün fəxr edirəm ki, mən şəxsən Sibrisə də gəldim. Burada da Musa Nağıyev haqqında bir iki cümlə dedimsə, mən də özümü dünyanın xoşbaxtı hesab edirəm. Təşəkkür Çok ederim. sağ olun. Bütün binalarında. Dilara xanım, bütün binalarında o emblemini o qeyd edir. Gelin bir daha koleksiyon foto çektireceğim. Ha? Naparca. Buyurun. Я сейчас случайно было возможно, что что-то мероприятие интересное, будет известный культуролог. Başda, nə otur? Şimdi ağlına gəlmir, film oldu. Я совсем другой еду. И так получилось, что я просто в шоке, думаю, формально буду учить. Все замирали, забыли. Спасибо. Я смотрю знакомое лицо. Да, сейчас простите, никто не здоровый. Я молодой, вы юный. Давно не был, да, в таком обличии. И я в 94 году познакомился, в 95 когда вернулся из Англии. И вот один из моих первых преподавателей был Фуад Müəllim. И за всю мою вот уже достаточно долгую жизнь, 48 лет, учился за рубежом в 3-4 странах, огромное количество курсов, институтов и так далее. Но у меня в жизни, может быть, из 3-4 преподавателей за всю жизнь, я причем считаю за рубеж. Фуад Müəllim даже назову имя Мамика Аталаевича, который хотя не был преподавателем, приходил, Ахундов, да, зав. Отдел президентского аппарата. И вот эти очень яркие люди вот, в моей жизни, один из них это вы, и я вам скажу честно, признаюсь, такой вот случай попался. Когда мы в 94 году достаточно образованные люди, в 95 я из Англии вернулся, вроде бы как бы достаточно для своего возраста были образованными, начитанными, нас как пускали во двор, после, если мы не завершали программу чтения мамину с папой без школы, и мы не понимали, половина, большая часть из нас не понимала то, о чем вы говорите.
дети Азербайджана. Большинство из нас не понимало те не все, большинство не понимали настолько и тонкие моменты вы тогда затрагивали. Я вот сейчас смотрю по истечении лет, насколько это вы даже больше и у вас и культурология, и вот это и психология, такая именно распространение культуры, и много философии есть. На самом деле я очень рад, что в Азербайджане есть такие люди, как вы, мало очень, и я очень хотел бы, чтобы таких как людей ценили на всех уровнях, начиная от молодежи, кончая самым высоким уровнем. И вас пропагандируют не вы только проповедуете культуру, а пропагандируют таких людей, преподавателей, как вы. И пользуясь еще раз спасибо вам. Да, и Аллах Мусана Левина улучшал этим. Это тоже один из для меня больших эталонов, хотя его называли где-то кто-то семиджем от незнания истории. Это великие люди, и я горжусь, что я азербайджанец, бакиец, что у нас такие люди были в Баку, в Азербайджане, как Мусана Левин. Allah ruhlarını rahmet etsin, ruhlarını sağ olun. Allah var müəllim. Bir də mən də bir tane Sözü uzun təqdim müddət etmək xəstə oldum, Kimsə sağ olun. öskürək, amma bugünkü günə gəlməyə bilməzdim. Ona görə dərmanla, suyla özümü qoruya-qoruya sizə diqqətlə qulaq asdım. Mən Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədriyəm. 105 illik tarixi olan və ilk qadın hərəkatı Azərbaycanda Ayna Sultanova tərəfindən yaradılan 19-cu ildə ilk müstəqilliyimiz oldu. Sonra 70 il Mərkəzi Komitənin nəzdində fəaliyyət göstərdi və mənə də qismət oldu, bilirsiniz, Ulu Öndərlə işləmişəm və bu təşkilatları, siyasi partiyalar, ictimai təşkilatların kuratoru olmuşam və 90-cı ildə ilk qeydiyyatdan keçən bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçmişik və Bakı Sovetin sərəncamı ilə İçəri şəhərdə bizə 2 mərtəbəli bina ayrılmışdı ki, bugünkü günə qədər də biz fəaliyyət göstəririk orada. 75 mindən çox üzvümüz var hal-hazırda və dünyanın 64 ölkəsi ilə əlaqələrimiz yaradılır. Bilirsiniz ki, bizim xanımlarımız elə təkcə, dediniz danış, mən də deyim, məlumat verim. Təkcə 44 gün ərzində 6 dəfə sərhəd zonalarında əskərlərimizlə görüşüblər və şəxsi vəsaitləri hesabına böyük tırlarla maddi və mənəvi yardımlar göstərmişik və bütün bu proseslərdə 200-dən artıq beynəlxalq təşkilatlara, dünyanın bütün prezidentlərinə və müxtəlif ictimai təşkilatlara biz bəyanatlar və müraciətlər etmişik müxtəlif dillərdə. Bilirsiniz, 4 müavinim var. Dilarə xanım həm təşkilatın sədridir, həm bizdə idarə heyətinin üzvüdür, həm də sədr müavinidir. Digər müavinimiz bilirsiniz, prorektordur. Ətrabə xanım, o bütün xarici dillərlə məşğul olub bizim məsələlərimizdə. Bir müavinimiz, polis polkovniki, bu deməli, hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqələrimizi yaradır və bir müavinim bilirsiniz, televiziya işçisidir, jurnalistdir və bugün də bütün sosial verilişlərdə bizim təşkilatı təmsil edir və bizim yardımlar lazım olanda xanımlarımız birləşib və müəyyən bir maddi və mənəvi dəstəklər göstəririk. Əsas məqsədim o idi ki, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, bugün çox gözəlsiniz. Biz mənəvi zövq aldıq, nəinki dinlədik, həm də zövq aldıq. Müəyyən məsələləri biz də öyrəndik. Ancaq mənim bir də məsələ ilə bağlı sizə sualım da yoxdur, elə bil ki, təklifim var. Bütün siz bu dediklərinizin hər bir məsələni biz qəbul edirik. Amma bütün bu məsələlərin ən ömdəsində olan kadr məsələsidir. Siz təhsildən danışdınız bayaq, mədəniyyətdən danışdınız. Bütün bunları da həll edən yüksəkdə duran məmur kadrlarımız olmalıdır. Və mənə elə gəlir, prezidentimiz bir neçə il bundan qabaq da yazmışdı ki, bank kadr создать, нужно создать kadroviy bank. Amma o kadroviy bank hələ indiyə qədər həll olunmuyor. Bu kadrlarımız olmayınca siz deyirsiniz, təhsil bağçadan, evdən və məktəbdən yaranır. Bugün sosial şəbəkələrdə biz təhsil haqqında o qədər sözlər eşidirik ki, mən bura gələnə qədər o təhsil nazirinin demək olar yıxıb sürmüşdülər insanlar öz təkliflərini. Onun çıxışlarının hər birinə mənfi cavablar gedirdi. Bizim bir təhsil işçimiz də buradadır, elə istəyirəm o da eşitsin. Və bu kadrlar yerində olmayınca, siz dediniz bayaq pul verim nəysə. Mən elə deyirəm ki, əgər məmurların vicdanı, əlini vicdanının üstünə qoyub,
bugün işləsələr, bəlkə də bu çox məsələlərin çoxu siz dediyiniz 60 il, 70 il deyil, bəlkə də 25-30 ilə həll olunardı. Bax, bu vicdan məsələsi və kadr məsələsi ən ümdə mən elə bilirəm ki, məsələlərdən biridir. Öz oputumdan da bilirəm də, mən də vaxtilə Nəsimi rayonunun həm katibi işləmişəm, icranın mavini işləmişəm, Bakı Sovetində şöbə müdürü işləmişəm və kadrlarla işləmişəm. Hardakı kadr yerindədir, orada müəyyən biz irəliləyiş görürük. Harda kadr yerində deyilsə, orada xaos əmələ gəlir. Xüsusən də müəllimləri saat 6-ya qədər saxlamağı bu sonuncu qərarı. Belə absurddur. Müəllim təkcə 9 saat, 8 saat işləmir. Hətta Sovet dönəmində 8 saatdan artıq iş icazə verir. Saat 6-dan durub gəlməlidir məktəbə ki, 8-də dərslər başlayır. Hələ mən uzaq məsafəni bu probkaları demirəm. Və saat 6-ya qədər oturub yorğun arğın gedən, bunun dəftər yoxlamağı var, öz üzərində işləməyi siz dediyiniz kimi, özünə idarə etmək, özünün biliyini artırmaq, bütün bunları nəzərə almaqla mən elə bilirəm ki, sizə təklif verirəm, mən sizə öyrədə bilmərəm ki, kadr məsələlərini də xüsusilə vurğulayasınız öz çıxışlarınızda. Kadr siyasətində də siz dediyiniz kimi Bahar xanım, orada da iki qanad var. Bunlar harmoniyada olmalıdır. Səriştə, üstəgəl vicdan. Bunların biri olmadığı. Bunu deyər, bunu desəz, Buyurun. Keçən əsrin 66-cı illərindən tanıyıram. Biz bir ali məktəbdə təhsil almışıq. Azərli qutarmışıq. Eyni fakültədə təhsil almışıq. Mən Fuad müəllimin o gözəl, qamətli belə... İndi də gəncliyini mən görmüşəm, demək istəyirəm. Bugünkü o master-class dərsinə görə mən sizə verəcəm hamının da adından təşəkkür etmək istəyirəm. Fuad müəllim, siz vaxt dediniz ki, bəşəriyyəti mədəniyyət xilas edəcək. O mədəniyyətin də iki qaynı, mədəniyyət və intellekt. Mən istəyirəm ki, orası siz əlavə eləyəsiniz məhəbbət. Neyi? Çünki məhəbbət. İnsan orqanizminin mərkəzində ürək yerləşir. Ürəyin deməli fizioloji adı qəlb. Ərəb sözüdür, ərəbcədə yəni mərkəz. Və bu mənəvi adı isə könül. Könülün də 7 mərtəbəsi var. Onun deməli valideynlərə, ataya olan məhəbbət, anaya olan məhəbbət, özləri olan məhəbbət, platonik məhəbbət. Vətənə məhəbbət. Və nəhayət orada bir mərtəbə var, 4-cü mərtəbə. Fuad mərtəbəsi. Ay sağ, bravo. Fuad mərtəbəsi. Profesör qoymuşam, bunu heç bilmirəm. Yarı bir dəfə siz müharilərinizə gəlin. Mən demək istəyirdim ki, bəlkə də siz bunu bilmirsiniz, görsün nöqtəsinə düşmüş. Nə gözəl, nə O gözəl. Fuad mərtəbəsində hansı məhəbbət yerləşir? Allaha olan məhəbbət. Allaha olan məhəbbət. Mən demək istəyirəm ki, o iki qanadda xüsusilə qeyd elədiyinizə məhəbbəti də əlavə eləyəsiniz. Çünki bəşəriyyəti məhəbbət də xilas edir. Düzdür, mənim əzizim Mahcəmal xan, mən elə mənəvi mədəniyyətdən danışanda onu məhəbbətdən başladım da. Dedim məhəbbətdir, dostluqdur, alicənablıqdır və s. etapı deyil. Yox, birincini dedim. Birinci dedi, düzdür. Birincini dedim mən məhəbbət. Düzdür. Yox, yəni mən demək istəyirəm ki, deyirsiniz ki, bəşəriyyəti mədəniyyət xilas edir. Mədəniyyət, məhəbbət onun ayrılmaz hissəsidir. Bəli. Mən onu deyirdim ki, bəziləri deyir ki, dünyanı məhəbbət xilas edəcək. Gözəl. Bəziləri deyir ki, gözəllik var. Mən deyirəm, hər ikisi də mədəniyyətin tərkibindədir. Və başlayır məhəbbətdən. Məhəbbət olanda insan başqalarını da, dünyanı da elə gözəl görürlər. Düzdür? Çox sağ olun. Bir də Fuad müəllim, sizə professor zvanisi çox aşağıdır. Siz akademik olmalısınız. Özü həqiqi üzvü. Mən 6 beynəlxalq akademiyanın İndi o akademiyim. bizimki də olmalıdır. Azərbaycanda Bizimki də olmalıdır da.
Sircesi çakramız akademi. Özümüz lazım, ad lazımdır. Hele özümüze bakırsanız. Yo, ad da lazımdır. İntelektüel seviyeli insansınız. Orada size can sağlığı. Ad lazım. В зале у нас есть вопрос, по-моему, да? Kitaplar, materyaller gönder. Yaxşı. Ладно, у нас в зале есть вопрос, Да, пожалуйста. да, который Прошу вас. должен быть озвучен. Это не вопрос, но даже могу сказать так, интеллект и справедливость как бы развивает в обществе эту культуру. Да, я согласен, все это правильно. Но наблюдая над этим, я подумал, что вот все-таки интеллект это передается человеку с женщиной, да, через женщину. И мне кажется, что все-таки свобода и права женщин в данном государстве, например, скажем, да, по уровню мужчины высокой или же на равном состоянии, да, все-таки это государство развитое, культура там очень сильно развивается. Например, если будем сравнить, например, Афганистан с Германией, да, права женщин там ужасно низко, да, правильно? И в Европе наравне. Все-таки, как вы правильно отметили, что вот интеллект и справедливость, справедливое отношение к женщине, справедливость вот по отношению данной вот к женщинам и интеллект, который будут они формировать в себе, передается путем детям, и это вот локомотив развития общества, и экономики, и культуры. Всего. Да, именно вот равноправие женщины в обществе. Тогда школу для девочек построил специально, Ну да, потому что он сказала. понимал, что необразованные матери что могут дать своим детям, каких они детей могут воспитать. Поэтому это было очень важно. И Ну, все-таки справедливость говорят, да, вот справедливость, вот, например, справедливое общество, вот женщины же слабые же, слабые. Вот. Напрасно вы Поэтому, ошибаетесь. нет, если Я своим студентам, вот послушайте, Сильные женщины. я своим студентам всегда говорю, буквально на первых лекциях, когда начинаю, во-первых, я их немного прибадриваю, говорю, если вы не видите, девочки дорогие, если вы не видите своего отражения в зеркале, не отчаивайтесь, вы просто неотразимы. А после этого говорю, что девочки, берегите мальчиков, это слабый пол. Он всегда это говорит. Отметили, что бак кадров, да, там очень мало женщин управленческих. Вот именно Пока еще не вышли из этой ситуации. Это резерв фактически Да, называется. поэтому Резерв. большевики, когда пришли, все, значит, все, кто имели генетический код, такой генетический, культурный, дворянский код, все уничтожили, чтобы равноправить, так скажем, невежество с культурой. Конечно, часто неправильно воспринимают ситуацию и говорят, что это какое-то социальное разъединение общества, но оно должно быть, это вообще природное явление. Кто-то развивается и хочет в окружении видеть разных людей, кто-то не развивается и не хочет видеть в окружении разных. Но когда приходит к какому-то консенсусу, они говорят, почему нас с нами не считаются. Так вы тоже развиваетесь и будьте в этом кругу. Например, вам же не захочется общаться с людьми, которые не разбираются в вашей теме и вообще, то есть, ну как вообще коммуницировать? Ладно, хотя бы он где-то на 2-3 ступени был бы ниже вас, то вы могли бы его поднять на свою ступень, собственно, дать ему образование. Да? Возможно, в какой-то теме вы на 2-3 ступени ниже, чем человек, который обладает этой темой, напротив вас. Вы тоже можете подняться на его уровень. Но когда невежество перед вами находится, как с ним разговаривать? Что ему сказать, как с ним коммуницировать. Поэтому общество социально раздваивается. И вот когда пришли советская власть, и меньшевиков, так скажем, да, дворян, всех начали отправлять в ссылки, и тогда вот пошла мощная деградация общества. Русского, украинского, советского, то есть, да, азербайджанского общества, узбекского, все дворянские семьи пошли под откос. Да, поэтому интеллигенция. Интеллигенция сегодня, говорить о, Интеллигенция, да. Сегодня, если говорить, например, о кадрах, да, то кадры есть. Просто им не дают возможности. Я тоже это говорю, надо. Значит, у нас поднять на уровень. Вот, как вот пошла тема, да, что внучка Муса Нагиева тут присутствует. У нас есть представители дворянского рода Ширваншахов, да, я их знаю. Есть представители дворянского рода Каджаров,
Чингиза Каджара вообще кто-то слышал? Он Да, сколько да, раз да, писал да. книги, а о нем нигде ничего, ни лекций, ни какой-то возможности. Фуад Мамедова возьмите. Например, не создаются каких-то условий, чтобы он давал массовые лекции, чтобы собирал стадионы и выступал бы, и там был бы такой культ, да, вот этого процесса всего. Этого нет. Представители рода, например, Сефевидов тоже есть, Талышхановых есть, Ады Гюзалов, Накичеванские, Бакихановых, я могу перечислять. Ya много. Bakıxanov. Они есть сегодня. и они Yes, присутствуют. Bakıxanov. Bakiyev bak bugünler burada Они iştirak имеют ediyorlar. генетический культурный код. А значит, их дети будут еще культурнее и так далее, и так далее. И они могут и имеют право, и должны, и любой культурный человек, он чувствует свою как бы обязанность перед другими людьми, чтобы транслировать эту культуру другим людям. Да? Поэтому им эта ситуация не создается. Если мы завтра, например, Муса Нагиеву внучку пригласим сделать лекцию, она с большим удовольствием придет и что-то расскажет. А кто придет на лекцию? 50 человек? Ну, даже если 50. Я хочу 15, поблагодарить 20. Руфат Очень Муалима. Sağ ol. Это очень ценный человек, ценная личность. Я ему принес книгу, я давно ему обещал книгу. Он очень активно участвует в наших культурологических научных чтениях, в нашей деятельности. Очень по своему характеру и умный, и благородный человек. То есть в нем развиты оба эти крыла духовной культуры. Разрешите, я ему подарю эту книгу. Давайте сфотографирую. Вот, пользуясь случаем, я хочу сказать, что у меня в этой книге тоже записано, что истинным критерием ценности человека является не национальность, не этническая принадлежность, не религия, не пол, не возраст, не место рождения, не место пребывания и даже не профессия. Хотя все это имеет очень важное значение. Истинным критерием ценности человека является именно его духовная культура, нравственная и умственная. И как он правильно сказал Руфат Муалим, долг и интеллигенции, и политиков способствует формированию духовной культуры своих граждан. Я поэтому сказал, что самая главная сегодня задача в Азербайджане – это введение обязательного культурологического образования и просвещения, чтобы могли и те люди, которые обладают определенной генетикой, развивать свою культуру и дальше, и те люди, которые вообще были всегда далеки от культуры, создать для них необходимые возможности, вот как в том притче говорится, чтобы они себя развивали. Как-то одна женщина, как-то одна женщина заходит в одну лавку и видит продавец сам Всевышний. Она говорит: Господи, это ты? Он, улыбаясь, говорит: да, это я. Говорит: а что можно купить в твоей лавке? Он говорит: все, что хотите. Она обрадовалась и стала ему заказывать золото, бриллианты, дворцы, то, другое. Он внимательно все выслушал, улыбнулся, прошел в заднюю комнату, через минуту вышел и положил перед ней маленькую картонную коробочку. Она была страшно разочарована, готова была плакать. Говорит: и это все? Он опять улыбнулся, спокойно говорит: да. А разве вы не знали, что в моей лавке можно купить только семена? Спасибо. Давайте на память фотографируем.